Kajing nyo ya kivut sya kajing terbar tauan hapo kajela Mizoram lah hapun penkenriano nakatarik kabalabu benyo hakalai tarik uno pra araja arpulai kabadai kasingi ublai sya ka sautrik uno pra araja arpulai kabadai kasingi ningkong. Nakaliang ka Election Commission of India ECI limba kajing to syakilat patai kubor kalapan bana balapan kenriano nakalai tarik kabakalabu sya ka sautrik uno pra araja arpulai. Ane ka dairu hadin gijingmi kikenhun hakini kiniat singi napo kajela Mizoram ban persya banyaw ikibut haka singi ublay namarga nega singi kadai ka singi kabakarpang ikipai Kristan hapo kajela Mizoram mat omtang bakila persya andre kila pelongru ya kijing duai bakarpang nakamantawan penkenria naka singi ublay sya ka singi ningkong. Kanega jingmi renti hakawai kasur nagi pai Mizo rengkat bagi jing duai kala long ka jumbab ka penhun ya kipai Kristan kanega jela. Hadu bala pelong ya ka ECI bakan sya skor ya ka jing duai kipai Mizo man omnyo ya ki vut jongki ya ka singi ublay kasi ka bakarpang ya kipai Kristan hapo ka jela Mizoram. Ka jela Mizoram kadai ka jela ka babuntam kinong song kibada ki Kristan kadan ko ba prapunyo 0.100% ki Kristan R 0.9% ki Hindu iway 0.5% ki Muslim pra 0.1% ki Buddhist kabakat kum na kasensos usnem ar hajar karwe.